Assalamu alaikum, efirde zaman oktyabrның 26-сы Қарымыш ғалының 1337 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışam. Ақтым Чайгос ve Ilmi Umerov bugün Kiyev'ge gelecekler. Uçaklara akşam saat 8'lerde konacaqtır. Türkiye'deki muhbirlerimiz Ақтым Чайгос ve Ilmi Umerov'nin sübetleşti. Meni Sibir'ge alıp gitmesidilerdi. Men hazır edim ama kaçan deniz boyu başladık uçmaya, kaçan denizin geçmeye başladık, men dedim Türkiye'ye gideyim. Millet için bunu simvolik olğanı bu Türk devletimiz, evet Ukrayna devletinin prezidentinin beraber bu meseleni çözgenleri, men bellesem men mahsus evde vatanıma qaytacağım. Bir 10 kun evvel Ekonomi FSB xadimi Moskvadan kelip teklif etken ediler ariza yazmağa Putin'in adına. Men kestirip red ettim. Ankara'da meclis reisinin muavinlerini ekimler baktı. Ilmi Umerov ve Ақтым Чайгоздың Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Başnazir Binali Yıldırım ile görüşmeleri planlaştırılı. Azat etilgen meclis reisinin muavinleri Ankara'da Ukrayna elçisi Andrei Sybiga ve Kırım Tatar diasporasının vekillerinin görüştü. Aslında bu adımlar şöyle söyleyeyim, bana daha önceki yıllarda 80'li yıllarda Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ın Mustafa Agamız'la ilgili olarak Gorbaçov'la görüşmelerde gündeme getirmesini aklıma getirdi. İnşallah diğer siyasi tutuklularımız için de ve bugün halihazırda açık bir hapishaneye dönen Kırım için de güzel günlerin ilk haberleri olur. Kırım Tatar diasporasının azaları deyik Ilmi Umerov ve Ақтым Чайгоздың azat etilmesi ilk evvel Türkiye Prezidentinin galibesidir. Recep Tayyip Erdoğan bunun bağlı bir sıra müzakere geçirgen adam. Elbette iki kahramanımızın serbest bırakılması Kırım Tatarları için yeniden bir umut ışığını yaktı. Biz şu an Kırım'daki arkadaşlarımız, dostlarımızdan da çok sayıda mesajlar alıyoruz. Büyük bir mutluluk var Kırım'da. Bir taraftan da tabii yüreğimizin başka bir tarafı da buruk. Çünkü iki kahramanımız daha aslında Kırım'dan sürgün edildi. Bu bir deport, sürgün. Böyle de yorumlamak gerekir diye düşünüyorum ben. Tüyün akşam Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko Ilmi Umerov ve Ақтым Чайгоздың azat etilgenlerinin tebrikledi. O bunun için çok çalışkanına ve müzakerelerinin neticesi olğanını kaydetti. Дорогі пане Ахтеме, я дуже радий вас чути. І я щасливий разом з усім українським народом, що ми маємо можливість нарешті вітати вас з звільненням. Бо остаточне свято у нас буде тоді, коли ми звільнимо Крим. І весь кримсько-татарський народ, і всі мешканці Криму можуть опинитися нарешті на волі в Україні. Я вам честно скажу, вот я как бы всех президентов пережил, да? Но я первый раз, находясь в тюрьме, я в лицо им говорил, что мой президент Порошенко. Я не знал, что меня освободят. Я говорил, минимум мне 8 придется отсидеть. Я вообще предполагал, что я сперва попаду, как положено, сперва к своему президенту, потом поеду в турне. Но так случилось. Я вообще думал, что меня в Сибирь везут. Потому мне до последнего не говорили. Rifat Çubarov kıyın müzakerelerinin tafsilatlarını Atır telekanalının yayınında aydınlattı. Meclis reisinin aytkanına göre Ilmi Umerov ve Ақтым Чайгоз azat edilecek mi yok mu ve bu nasıl şekilde olacağını kimse sonuna kadar bilmeydi. İşgalciler ise bir sıra şart koyğanıdı. Почали ставити умови. А напишіть лист на помилування, а напишіть покаяння. Ну добре, цього ви не хочете, а хоча б напишіть, що ви трошки визнаєте свою вину, хоча б тут. І хочу сказати про це однозначно, і Ақтым, і Ілмі, вони все це відкинули, вони достойно все це витримали. Çubarov Ақтым Чайгоз ve Ilmi Umerov'ның azat etilüvenen bağlı tafsilatlar ve şartlar hakkında malumat yok dedi.
це не обмін. По-друге, це не є помилування, наскільки я можу судити з того, що нам відомо через адвокатів. Це є просто скасування карних справ. Ну, я думаю, що для російського, вибачте мене, правосуддя тут нема нічого такого неможливого, оскільки і карних справ, як таких не було. Це було фальшування, і вони просто відмінили ці карні справи. Қырымда Ақтемчей Госве Илми Умеровның азат етілмесі Кремль тұтқан бұтын әсерлерінің азат етілмесінде ил кадым олғанына үміт етелер. И я верю, что это только начало. И все заложники Кремля будут в итоге освобождены. Ең якын вақытта Петро Порошенко буақта Курт Волкер лелаф етежек. Бұны парламент рейсінің бірінші муавины Ирина Геращенко журналистлерге деді. Дегер Украин саяси мобислерінің азат етілмесі Украина президентінің Америка Бірлескен Девлетлері Девлет департаментінің Украина векілі Елем Курышевінде музыкере етілмелі. Українська держава, президент України працює по всім кейсам. Я хочу запевнити вас, що під час зустрічі президента, наприклад, з спецуповноваженим Сполучених Штатів Америки з питань України паном Волкером, так само питання звільнення заручників, політв'язнів Кремля, заручників на окупованих територіях буде одне з пріоритетних, як це завжди ставить Україна. Киевде теракт. Тунеуін ақшам халық депутаты Азов көңілелер батальонының сабақ команданы Игорь Масичукны өлдірмеге тырышқанлар. Машинасының янына қойылған патлайчы ұзақтан ішлетілді. Сәсетшінің муафыза десе ерінде жан берді. Әлі қолғанда бір инсанның кім олғаны айдынлатылмай. Масичукның өзі яраланып хастаханеге тұшты. Депутат үшін патлайчы. Тунеуін ақшам телеканаллардан бірінің янында 5 инсан яраланды. Олардың арасында Игорь Масичук да бар еді. Халық депутаты радикаль ферқаның азасымен берабер муафызы ве саясетшінас Виталий Балада зарар көргенлер. Yolcu ve muhafız Ruslan yaralardan can berdi. Masичук ve Bala hastahанede bulunalar. Halk deputatı ve siyasetşinas telekanal yayınında iştirak etken ediler. Akşam saat 10'larda maşınağa yakınlaşkanda 30 saniyeden soң patlау yüz berdi. Polisiyaның мәліметіне көре депутатның машинасы янында тұрған мотоцикл патladı. İçişler Nazirінің меслячісі Зарян Шкиряк білдірді ки патлайчы ұзақтан ішлетілді. Підтверджено загибель 2 людей. І на цей момент слідство передано Службі безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва. Моїм глибоким переконанням був спрямований на вбивство державного діяча, саме Игоря Масичука. Взрыв был очень большой, огромный, был такое пламя просто, Полиция десені теракт деп тасниф етті. Шекленгенлер yok, ләкин ұжымның екі версиясы бар. Мұхалифет ішіндегі қавғалар ве Русия изі. Да doğrusu Чечен изі ола біле. Herkes Игорь Масичукның видеосыны хатырлады. О, Чеченистан лидері Рамзан Кадыровны қорқызып, оның фотосуретіне атеш ачқаныды. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Bir kaç saat geçken soң Кадыровның cevabı oldu. Он будет прощения просить, или мы по заслугам его накажем. Сам себя выстрелил, знаешь, и попадет, знаешь, в точку, знаешь, и мы не промахиваемся, мы стреляем точно. Депутат хастаханеде болуна, аяты телекеде дегіл, шатларының айтқанына көре Масичук еркестен аз зарар көрді. Вы узнали Масичука, кстати? А что, Масичук? Я не видел здесь Масичука. Здесь не нужно делать диспиар для Масичука, его здесь не было вообще. Сам Мосійчук на своїй сторінці у Фейсбук заявив, замовники замаху сидять у Москві, виконавці у Києві. Патлау вақытында олғанда бір инсанның кім олғаны шымдылық. Белі дегіл о yolcu ола біле. Ләкин яралары аққында не полиция, не де екімлер бір шей демей. Костянтин Терстяный, Заман, АТР.
Алчақ нефахалар беңлерінен босналыны девлет құрылышларыны блок етмеге мәжбүр етті. Инсанлар maaşлары 200 евроға біле етмегеніні шикайет ете. Авропа бірлігі мемлекетлерінде есе ең алчақ нефахалар 2 қат зиядеделер. Әсі башлы инсанлар сарай Бостанның мерkezінде топлаштаулар үкіметтен нефаха арттырылмасыны талап ете. Наразылық білдіргенлерінің айтқанына көре, талаплары еріне кетірілмесе, наразылықлар девам етecektir. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар. Saat 12'de яңа хабарлар yayınını Ukrayince seyretmeniz мүмкін. Aterden ayrılmаңыз.